Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala abang mapa mohon na aun tagsuko sin waktu ini wat malengkan amin wala siya nakatakin asabento supaya ri malupasin waktu na to na yari ako sumumpiang sin parsuko niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Menjaring pengajian na to masing-masing haamuin yatagnaan na to na sin mga pila adlaw na limabay insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amuin daing ha mga parsababan atawa kasabab-sababan kuno na to madawhat in amuin sarayaw-rayaw pangaddatan dan diha lauman singgumi ini marana to pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kiyatangan na to na in kiyabaita in kahalan sin amuin sisinguran sing kita niyo amuin wala siya siyang lit sin Allah subhanahu wa ta'ala doon haparkala ingat iwan doon hamin taud sin pangadji buat malaingkan siya siyang lit sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hasarayaw-rayaw pangaddatan. Na ini kiyatagnaan ta na in mga sabab na sabot ta laung ta amin mapatut ini paganggaw taan sing kita rin di hababaw sin gumi ini hasupaya ini ato maluhay ta madawhat ini angot ta rin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin kiyatagnaan ta roon in panagnaan niya salamatul aqidah. Amuin subay salamat in amuin pangitikad sing kita harap patuhan Rabbul Alamin haamuin bang kita himinang nasimpiang daakan niya amuin di siya malawa daing haamuin pangitikad sing kita atau mukarna sing kita harap patuhan Rabbul Alamin singkatan amuin hinang tain yaon katandeng kaniya iban bang tayaon hinangon madawhat tain lasa ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala labi loba na tuod in rida niya kato. Damit yan nasabot tahi karua amunain subay kita daran nang hihindua apa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot taray sabdamik yan in Allah subhanahu wa ta'ala marugal haipon niya bang siri mangayo. Naharapon yung pagpangayo, subay na to, paamuhon in pagpangayo kaniya. Bukon kita tumawagad niya singan niya sa sumagawa, hibay ta na to, kaniya bang uning kabayaan na to. Bihad to. Naim mga yan katan, biyabay ta kato tanyo simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mga aturan ini katantan, biya di ining pagpangayo na to harap patuhan Rabbul Alamin. Damikian kaya sunuan, pangadjian, sing kita amuin tungod pa hikatu amunin pagyanon lang niya al-mujahada.
amo nain pagbulok binesa, pagtuyo, pagluwas lungsad, doon muna haamin imingat simmapatut hinangun. Hasupaya ingkatan kakahinangta, matay ma, amin nagmimisra iban sing kalas kasalamatan sin, akida sing kita, atawa sing mukarna sing kita, atawa pangitikad sing kita harap patuhan na Rabbul Alamin. Atin mga nagkasabot ini kataan, di ini makabutas hapangadjian tayo ni katan sampay pakahinapusan niya. Suway siya ini nag-aagad katan, tan sarabing katan, ini siya buta ini katan, ini amuin mahinang sarab. Madawhat na to in sarayo-reyo pangadatan dahing ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Ba't biya na sinagi, kabalikan ko, si Buddha in pangadatan sing kita manusia, diara taring hapakandangan ni inata, amo na yung pagyanundungan ka jari sing kita, iwan sinyam patalawakon di upihan singuran, pangadjion hation, inyang katantandaing ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Hasabi ito supaya kita daran ng hindua apa Tuhan na Rabbul Alamin, hikarwan niya, hikatu niya supaya roon ka ito yung pagmatuyo. Pagmatuyo, amin lumawag, sinhi ka amo sinhinang, amoy in simingod, ha amin mapatot singuran, sin kakahinang, hasupaya inyaon katantan, di malupas. Ini kaupat niya, nasabot na to, amo na yung pag-ianon muhasabah. Amo na in pagbista sin uno-uno na, amo in kiya tunay tahinang, iwan sin wala tapakiya tutunay, suway yadto hilamod halom simbistahan sing kita. Biadin in paggani tunay kaniya, bangta na tunay na, amoy in pag-inu-inuhan ta, bang inyad to nakakugdanda ka na kaamura ka karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala tawawala, bang yad to wala suway hipag masusasing kita, mangayo na isab kita pa Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan, habang mayan inyad to rihi kasulat ka to pardusahan, didto ha ini hikabutang hikalukis didto ha kitab sing kita haadlaw gana-gana. Naman jari bihayaon hikalimalong ta, amo na yung pag-ianon, uluwul himma. Uluwul himma. Yung pag-ianon lang niya, uluwul himma, yastaljimu al-jid, wal-iba, wa nashdanul ma'ali, wa tarafu anid danaya, wa sagair, wa muhaqqiratul umur. Impagyanon ulul himmah, lang niya amo na inhinang atawa sipat, kahunahan natutuod yaon pag-anggaw taan, amin subay kita, laung ta gawgot, halom simpangatayan tahiminang kaniya, pag matuyo, amin bangaon dapat kita in nakatatayimbabaw dahing hakatan himinang. Sin amin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab yung mga inikatan, diyan tapatuhan Rabbul Alamin. Hari pa kita laung ta maka ini tagna sin pagsambahayang ta, in mo na muna kabtangan ta, janji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. At inasiyabot mo pa Allah subhanahu wa ta'ala in katan ibadat mo hialop kaniya, sarta in ibadat ya undain kaniya, in puunan, in aturan, in undang-undang katanta, sarta piatarang sindaak niya, iban na singkatan hinang, biya na sin, pag sumbay hayop, hawak to paghaji, iban simbukon pag panaog dugo,
dahil nga mga hayop hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena pagpatisuok patuhan na to Rabbul Alamin, damit kiyan inyaon napuputos simpag iyanon salamatul aqida, yaon impang hindua apa Allah subhanahu wa ta'ala, yaon doon haon impag matuyo, yaon doon haon impag jaga, iban yaon doon haon impag amin lang ta in kita gawgut himinang kaniya karna sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Yaon doon ka to impag-ayan, singkatan-tan hihinangon. Sarta yaon doon ka to in amuin ini hugutin pagsabunal pa Allahu subhanahu wa ta'ala. In katan hinang tabukundeng ka to, bukundeng hakabaya-bayaan ta, buat maling kaninya undeng ha Allah subhanahu wa ta'ala, hasabab yadto natan tutain niya untay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, batin niya undeng kaniya, nasarta uno-uno hinang tain kita kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya jajagahan kita. Naamoy yadto in subay, amuin mahinang mukarna sin, hambuk nga no siya, sarta in hinang takimukugdan niyaon, subay siya makatingka, daing hakatan kaiibukan halaw man singgumi ini. Hati niya ununo na kaiibukan halaw man singgumi ini, subay makating kapataas in amuin pagpatisuok tapa Allah subhanahu wa ta'ala himinang singkatan piyang daakan niya. Iban singkatan tan inda jinis na. Amuin gamman inyaon hikalupas sin ang malibadat ta. Iban singkatan amuin parkala long ta wayroon ka tuladdanan amuin ayuputon sin manusia tagaakal. Amo yan. Amo timpag yanon lang niya ulul himma. Na doon hay ni mga katawtay manghuran hakama Islam, suway lang niya masiroonhan in kita amuin makao na rin katan himibal hauno-uno pakaradyaan karena yan tuta nabiyayta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana awwalul muslimin. Ako in muna ataway naunahan ding hakatan magmalila harap kay mo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bang uno indakan mo kako magmalila ako sa roon doon, hinangon ko hakadar kakausan ko. Bihad to in uno niya, inamuin kabtangan sing kita. Nahasabab yan, in mga pakaradyaan, amin nagdarasin, amin sipat ini, mataod manusia makuti. Mataod manusia aun waktu dumukal, sabab inya undi sila mabaya, katayang babawan, bat sifat si manusia in bihad turik mabaya katayang babawan. Sa sumakawa, in parkala amin siyabot tabihaon, pangadyan tayo ni, bukon inang katon tapataas, ingin hawaranta. Amuin lang ta doon haon gawot himinang karna, umapas kita hasupaya kita mabantog, hasupaya kita tayakon si manusia, bukon bihayad to. Hasupaya maangkat tapataasin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to in subay mahinang sin kita bihad. Ang katunta laway reng haaddat palangay marayaw. Bihad to in amuin pagdaka niya. Naroon na ini lang niya. Dahil ha mga parasawaran niya to, bukon ikaw imag-angkat sing ginhawaran mo, misan pa kaudyo-udyon singkatan manusia, amuin hinangan kau satu misan bukon bunal, ataw hinangan kau satu dun haon hasupaya sadya kau rin nakilahon si manusia, sumakawa inyan katantan, bukon ikaw imag-angkat sinbaran mo, labi-labi na bang kau hipagsabar mo ingkatan yan, doon hayan ang katon kau sin Allah subhanahu wa ta'ala pataas. Doon hay nibiyayta kato tanyo, sinambo kaalim dakula, Ibnul Qayyim, rahimahullah,
faman alat himmatuh wa khasha'at nafsuhu ittasafa bikulli khuluqin jamil. Wa man danat himmatuhu wa taghat nafsuhu ittasafa bikulli khuluqin radhil. Nakita kau yan. Biyita niya ron haon. In amuyin kagawutan sin amuyin hinang mo yadto. Karena ang katon mo inagama sin Allah subhanahu wa ta'ala pataas, amo hindi kau magpikil sin ginhawabaran mo. Habang mayan inagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, maangkat pataas, doon haon lang niya. Bang doon haon masi-masi, yaon in kabuga, pag-ayad, halaon sin ginhawabaran mo, doon haon makadawhat inhabok manusia harihad to in sipat niya sin sipat karayaw-rayaw pangaddatan. Naroon haon lang niya bang maba in panggawot mo doon haparkala yan. Sarta doon haon hiangkat mo in ginawawaran mo pataas. Sindi kau tupon umangkat sing ginawawaran mo. But in parkala ialop mo bukon kay mo. In ialop mo agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin subay hadya imapudji Tuhan Rabbul Alamin bukun ikaw, imabantog Allah subhanahu wa ta'ala bukun ikaw, na doon hay ni, bang mo agawun in parkala yad tuhababaan, na makadawhat in manusia sin sipat, sangi lang niya amunain, kulukun radil, amin pangaddatan, hina bihan yan mga katautay manghuran agama Islam. Damikian beta kato tanyo, damikian sinabuk alim ini, pannupusus syarifah, la tarda minal asya illa bi'alaha, wa afdaluha, wa ahmaduha akiba. Beta niya roon haon, ingin hawalaw niya roon, balbangsa, di siya magrida sin uno-uno pakaradyaan amuin yaon iaalop niya amuin pianggausan niya hinangon niya labi-labi na hinang niya karena sin Allah subhanahu wa ta'ala di siya mabaya subay hadya makatayim babaw dahing hakataan uno-uno pakaradyaan halaw man singgum ini iban hinangon niya sa abdal kakahinang na inyan lang niya inju maturuunhan kapudjihan pa Allah subhanahu wa ta'ala kapudjihan pa agama niya pasara niya kapudjihan sambil paraak niya iwan na singkatan amin simisingud sin hinang sin amin diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamuhan in subay batokon sinhambuk pahambuk den kato taniyo amuin bihad to in subay himutang ta haamuin ini ginhawawaran ta amuin hijanji tapa Allah subhanahu wa ta'ala buat malainkan in janji mo subay kau mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala tabang daing hawaktu pa waktu karena bukon imaksud mo mag-angkat sing ginhawabaran mo, buat malaingkan ini kau mag-angkat sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, mag-angkat sin sara niya pataas, naroon hayaon, ini rumatong in tatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasiyo manusia, mag-anggaw tahabihad to in pakaradyaan niya. Na ini, kumajat, amuin kira-kirahon si manusia, ingin hawawaran niya tungod paparkala iaalop niya. Subay yaon kanya in pikilan. Amoy in pahaiton niya roon napakaradyaan niya. Sabab doon hayan long niya bang siya mamikilan. Sin amoy in mga bakkas. Sin husnul khuluk pagyanon. Amin sarayaw-rayaw pangaddatan. In katan-tan bunga niya pamarayaw hadya. Wayroon bunga pamangi. Mahita, sabab Allah Ta'ala in, amoy in, nagpaawon ka niya,
Iwan amo adto sambil in panawag-tawag sindaak niya, maun pa amin magpangaddatan sin sarayaw-rayaw pangaddatan, sabab inyaon kataan, yaon na haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, nahinang niya na, amuin asal-asal daing harungan kabuhi niya, sampay amuin nahinang niya na pangaddatan hawak to siya naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin na sampurna naroon kaniya. Amo na yung baita niya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. In ako naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, magsampurna sin sarayaw-rayaw pangaddatan. Na inyan, balikan talong taim panumtum tamad to paamuin, pag matuyo si mga kasahabat, bang biadiin in kaupi nila Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang biadiin kakawa nila kasingod kakahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo hindi sila humundong mga subo, mga sila aon panghati na kaunaring kanila, doon hayaon hangkan na yung mga kaasawhan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, paggawanon si mga kasahabatan pangasubuhan, sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ginhawawaran niya, kakahinang niya, kignot kahiwal niya katantan, ukabyan pakatan sin umat niya. Misan siya nagbabaybay yaon, aon rahasya niya, iban sin family niya, buat malaingkan asubuhon dakatan, sin mga kasahabatan bangunin panghinangon niya mayta, sabab mabaya sila si mingod, sin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil doon haon na asubuin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, bang biya din yung pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in agi sin Aisha, khuluquhu al-Quran. In pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasampurna na sin Quran mahamulya. Daing ha amin pangaddatan niya, dungan kajarin niya, amin wayroon, kabaakan mo roon haon, laung ta manusia makasagda, karena ingkatan kakahinang niya, kaiibukan singkatan manusia, sisinguran, amuin hipag iyan nila mga kaanakan nila, singud ka mo kanya yaon, kita ba kaw indayaw sinuno pangaddatan niya. Bihan yan. Misan ing kita yaon, makakita mga bata-bata biya marayaw yung pangaddat niya, doon hayon sumagdara ka o pamarayaw. Ando lang isang bata ini, way sabdumayaw pangaddatan niya ini, nahisiwin liago mo rin tuhad to. Muna mo namin naghindo kaniya. Hati niya maas tayo manghud niya. Naangkat pataasin, family niya. Kaya na sindayaw pangaddatan niya. Bihan yan. Nagkantoy kuno banging pangaddatan mangi. Bukon kan, marasamil family mo pa kalubukan bihan, pakalumian, masagdawihan. Huwag sablong na sin anak ikuan niyaon, ataw tayo manghud ikuan niyaon, anak ikuan niyaon, ay ikaw na. Hati na mabaya kita simbihad to, bang kita ini maganad simbihad to, nari, subay, in pag-anaran taroon hasrayaw-rayaw pangaddatan. Nasabi to, in pikilan dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, pakayon taroon, haamuin lumawag, haamin pakaradyaan, hikatutog sin sarayaw-rayaw pangaddatan diha, ginhawawaran sin kita pakanya mga katawtay manguran. Haa nga Islam. Naamungan in, kagunahan sing kita, kabuhita. Sabab in mga yan katan, na lumahil di pahadun niya, in amin bunga niya. Lumahil di hahadun niya, in amin bunga niya. Sabab bangkaw, biya sa pantun magtanom yaon, kaya ingatan mo binhi mo asal, in hisod mo palam sin lupa, biya mo singki kita, in amoy in jumatukan niya. Hapag tuwo niya sadya, dumayaw na. Amin sambu-sambuhan lang sin, magbibis sarabihan, bang mo iaayaran asal, daing hapag tanom mo, yajakahan mo marayaw. Hati niya, in pikilan mo, amin juma kasing katanta niya matuk pa amin hikatudyo mo manto pa, karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan, mga katawtay manguran, haagam Islam. Damik yan doon haon, daing haamin, pangadjian tayo ni. Subay yaon doon ka to, impagyanon, an-nadharu fi awaiqib
fi awaqibis su al-khuluq. Subay lang niya dungdungan mo. Singgin hawabaran mo biya. Namin daran kau ng durungdung. Nanganganal. Sin amin unuin ja Tuhan bangsaw pamain in mahinang mo amin sangi pangadatan. Narang biya to, jajagahan mo in kataan pakarajaan in di jo matukay mo mangi. Sabab ini kau halaw mayad. Sabab imbunga sing kataan pangadatan mangi, tanto wayroon kabaakan mo runhan karayawan, harapan ja pakangian kataan. Bihan yan. Insubay, amin mabatok sin tiap-tiap hambuk Muslim, amuin mahinang siya. Laung ta, ini pamabukuhan adat, sin tau halam sing kauman ni haununon na siya nakabutang, amuin doon hayaon, sasabuton si manusia, bangkaw sabuton pamarayaw si manusia, imian hadjalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imanusia, wa isab dumayaw tauring hayan. Miarot sa jalong niya kaapatan tao, tiap-tiap adlaw, makasaksi kay mo imian, wailong niya rumayaw sin tao yan, miarot kaapatan, dumaakin Allah subhanahu wa ta'ala malaikat, sulatan niyo, inamuin, ini tao yan sin siya tao marayaw. Dahon pataas langit, i-recorded to ha, kitab mo, bihan yan. Na, iyan to nakawak na isang kau amal, hatad ya kau nag-ayad sinamuin hinang ini. Nag-ayad kau, namikilan kau, hasupaya kumugdan kau madto pa sa rew-rew adat. Iwan, diurungdungan mo, ingkatan hinang mangi, di kau sumud maun, hasupaya ri kumangi inadat mo, doon haon nakarak kau adat marayaw, bang imanusya si Magda kay mo pakarayawan. Nakita kau yan. Naramikyan, dahing hapiang adji antay ni. Biyeta doon haon long niya, al-hadru min al-ya'si min islahin nafs. Amuin maguno kau, magayad kau. Atawa ini kau maghali kau. Daing haununo na amuin pakarajaan, jumatukay mo. Amin hikasusa mo, hipagbutol mo. Doon hawak to sinamuin, magparayaw ko sing ginawawaran mo. Nakita ko yan. At ini mga inikatan pag-ayad. Sabab niya apas mo, amin subay kau makatayang babaw ring hakatan himinang, sin marayaw, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Batin yan, tiyawag kita sin Quran. Sabi ko ila magpiratin min rabbikum. Pag apas-apas kamu, pag lumba-lumba kamu madtupa amuin, kaampunan din Allah subhanahu wa ta'ala. Naman ko nagdarasin pangadatan marayaw. Nakaamu hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bikil mo ba? Tiunay mo indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagdarakaw sin pangadatan sa reyo-reyo. Sabab imuna mo na pagadatan sin kita, amin nagpapanjari kato. Sumuno amunain, daak niya. Sumuno mga malaikat niya. Sumuno amunain, inisara niya. Amunain Quran mahamul niya. Ubus doon haon, in katantan nag-aaga masin Allah subhanahu wa ta'ala, subay kita, magadat kanila. Sa mayta, in sila tayo manghudda, biyada kato. Naingat to katantan, bistahon kato ang malibadat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katay tayo manghuran na kami Islam. Naamu yan, in mapatut batukon sin kita, dahil nga pahambuok, hasupaya ando kaylo in pagmatuyo tari na wayroon tudlong tamalipas kimukugdan kataan doon ha amin ini kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala nabang kumugdan kataan doon ha kababayaan niya wayroon pagkalukalo madawhat na tuin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Nabihad to. Naman jari doon hayaon maapas ta in amuin long ta nasambut ta kaina pag-addat muna pa Allah subhanahu wa ta'ala hikaruan ay pag-addat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Una yung pag-addat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amu baha impang laggo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam atau panghalga kaniya. Biadiin kagi.
Unoin hinangon ta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin langanon ta siya dumadlaw. Bihan. Amin yaon halam simpangatayan ta siya dumadlaw biha. Bukon bihayad to. Imbiyay ta ka to doon ha. Amuin hinang niya piyang daakan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang unuin hinang niya. Doon tindukanan niya hatungod simparkala pag-akama. Doon day sab kita manindukanan. Hayan. Simingod kaniya. Himinang singkatan. Amuin napatarang niya pag-akama. Patarangon ta paginawawaran ta muna-muna. Pagubos ang papatarangon mo pa amin kampung kaluarga ta. Sampai pa mga bagay-bagay ta pakatan. Habihan to indahan ni. Na inyan, wayroon na lang ta pag ini duwarwa, karna inyaon hinang ta, bukon kita, barantain naghinang sing kabaya-bayaan ta. Sabab aun singuran ta. Ba't dia kita pasinguron? Hangkan nain, ini bang mo kitaon in kahalan sin, pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala, nabukon saan amin lang ta ipagbabantog si manusia. Paginhawabaran niya. Di. Sabab niya on katan, simu kita yan katan. Manusia, way pagbidaan niya. Dito hadya magbidda, hadlaw ka na ka na. Hati niya, how no siya magbidda, doon hamin hinang nato, dahil di pakita doon niya ini. Bang imamuin hinang, alhamdulillah. Bang wala imamuin hinang, naroon haon, makabaak na kita, kasusahan doon hadlaw, gana-gana. Bihan yan, mga katawtay manghurang. Na im mga pakaradyaan lang niya, in uno-uno, pakaradyaan, di hikarayaw hapag kahimo Muslim, nariyan manjari hinangon sin kita. Al-amru la yuhsinu bil Muslim, la yaliqu bihi abada. Di manjari hinangon sin hambuk manusia. Nabang mo kitaon biya mga jimajatuha jaman na to inibihaon, ay ikaw nagjajagay hambuk pahambuk. Sibi-sibi mahinang, ay ikaw iurol-urol, siya sagda. Bukon, bihayad to. Ilabi marayaw, amin dahon alop, dahon magbisara marayaw, amin bukon mahinang sabab hikapaki kaniya. Sa sumagawa dahon ini bisara marayaw, hanunot, hasupaya, insya makatali marayaw, insya, piyag inu-inuhan, hakarayawan, bukon siya sipog na amuna. Ang panin di majatubihaon, na bialo paragbos magsipog, ginhambuok, sipog, hinambuk, sinambuk. Hauno bahayan nakaimpangadatan yan. Daing bahayan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, adat palangay marayaw bahayan, inyang kataan mga katawtay manghuran, adat si mga kafir Quraish. Amin iyalok nila kataan para Rasul sallallahu alaihi wasallam sila naghinang singkangian kata. Nagpagawa singkataan dugal nila iban astol nila. Doon na yaon. Na inyan hisisuin simingod na mayroon saan pagduwarwa. Bangaon simingod hay nang sinta umangi, natanto na sadya makalamod siya kangiyan. Bang siya roon, ini lumamod hipag inu-inu niya yung mga pakaradyan sinta umarayaw, karena mabaya siya si marayaw, naway roon, dumatong hadyakan niya yung karayawan. Bihad to sadya. Ba't duwarasan, inamuin jatuhan, sininang tarihalaw man sing gumiini. Marayaw, iban mangi. Sabab indatunganan na to, dito ruwara isap, sulga da iban narka. Way hikatunia. Na maluay hiyad to kwanunta, urulunta. Na magpi, nadya kita bang uning kabayaan ta. Na bang kita magmangi, di hadon niya ini. Naway ron na yan pagduwarwa. Makadawhat na singkangian dito hadlaw akhirat. Nabang iniapas muri karayawan na insyaAllah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala in nagpaawon sin karayawan dito rata mahasil atawa madawhat hadarat niya. Amo antuin subay batukon sing kita niyo na sabab yan
subay na to, jagahan, ingin hawabaran na to. Amin doon kita niyo haamuin, pag iyanon, nagsisipat, sinsipat, amuin nakatayong babaw kauroon ha, kataan, tungod paparkala, pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin bangaon dapat, doon haon, way makauna kay mo. Kada kita kawin, kataan, ini pagpakuyag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minsan pag ini kaon pa masjid, biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inamin ini labi makataas ha, makating kabihan, karayawan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sin adlaw Jumaat, panagnaan sin waktu yan to nakahumasjid. Biya kaulong sin nakasumbay uno, badana, nakasumbay unta. Bangkaw rumatong pamasjid, amin hikarwa na sin laong ta luhot hikarwa na. Nabiya kaw sin nakasumbay sapi. Hika-2, biya kaw sin nakasumbay kambing. Hika-4, biya kaw sin nakasumbay manok. Hika-5, biya dakuman iklog. Nabihaon misan iklog, akadway abutan, sin kaymanan. Mahita, sabab makasud pa masjid, yadto na hataas mimbari maghutba. Kita kaw yan. Na, biya din na yadto. Sabab lang niya bang ini-imam, sumakat na pataas sin ini-mimbar, maghutba na. Na lunon na si mga malaikat yung pagsusulatan nila, way na hikasulat doon. Sabab sumud na yung malaikat palob si masjid, dumungog sinutba. Na yan pa kaw rimatong pa masjid, way misan kaya recordingan mo. Kaununin amal mo hisulat. Isin magsulat ka niya. Sinim magsusulat, ini tiambol na yung kitab. Nabihan niya, nangkan na subay kita, amin makauna pa rin hakatan, mga undapat. Amon din pagyanon, amin makatingka kita pataas. Biya na si mga sambahayang doom. Biha, banghadja laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya ingatan si manusia, in aming kalaguan hilil sin Allah subhanahu wa ta'ala ron. Bang laong niya, kaya hatihan nila tuod, misa din magkura-kura sila biya. Bang man sila makaabot pa masjid, magto sila. Umapas. Hati niya amuin, ini misan mabugat ng pamaranan, guyuron niya yung pamaranan niya. Harap madto. Biya sinambuk sahabat, amuin, liyang si mga anak di pala murun magjihad. Pasal sin aun-uno niya, aun naroon haon, biya mga gaggat, sabab pingka na siya, di na siya makalak sumarayaw. Sa sumagawa, miyadto siya Rasul sallallahu alaihi wasallam, daw niya Rasulullah, na miyari ako ini, lumamod ako sin pagjihad. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, wala kaw kaya wajiban. Laysa alal a'ma harajun, wala alal a'raj haraj. Wala kaya wajiban yung mga tao buta magjihad. Iban wala kaya wajiban yung mga tao pingka magjihad fi sabilillah. Laong niya ya Rasulullah, ha ini hugot sinamuin panaw ko. Amin di ako mabaya na hawiran hawak to ini. Pangayon ko kayo mo, guyuron ko yung pingka ako yung harap palom sinsul ka. Kita kaw yan. Nauni nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam na mga anak, way may nang nato. Piya ngayo sinama niyo. Piya ngayo sinama niyo subay siya karulan hawak to ini. Nabaitan ta kaw nga abot yung buno, amo na yung buno hauhud, na nara siya, iwan sintu anak niya. Amin, liuon sila palam sin liyang kaupat magtali anak. Kita kaw yan. Sabab sino no? Amin baya niya, sinamuin makatayang babawlong ta, sinhinang kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to yan to. Bukon amin makatayang babaw kaw kakuyakan kaw si manusia aturun. Bihad. Bukon. Subay Allah subhanahu wa ta'ala. Tinya, intindukan ng taagama sin Allah subhanahu wa ta'ala.
bukun doon haamuin pakarajaan di dunya ini na insyaallah subhanahu wa ta'ala dunhan madawhat na to in karayawan dahing hatuhan na to Rabbul Alamin na insyaallah subhanahu wa ta'ala pagday sabi ni ang mga nagsumpiang hadyak wa waktu ini na talo rin to amin hawak to ta insyaallah subhanahu wa ta'ala kakanampan na to na isabin pangadyan na to sumuno doonhan dahing ha mga kasabab-sababan sin hikadawhat na to sin addat palangay sa rayaw-rayaw biya na sinagi kaka inibalikan ko dahing hapanagnaan siya butta damik yan tiap-tiap kita magbisaraha ini inyaon miya makad katantan sabab in sila ini hambuk ginhawa bang hibutang mo ginhawa subay sila hambuk ginhawa katantan sabab magbatok sila ini katan insyaallah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan di na ako magpaba waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.